imana ndato chaweru da yamweka mbiriria daicho chongwa oriti ya ntuko 98 k'ikidurano kinene kibuthekane ndi ngwataniro ya AZIMIO la UMOJA-OKA Kenya netirite nende kira barabakurira itemwanya mwanya nende kirimara wira ni ate ibo bakayukia wathani morotono yokinyanili agenda cha Rais Uhuru Kenyatta na ira nende kumicha ngwataniro yu mutungeria wa ngwataniro Raila Odinga na oriti nende barabakuda bakiro ya ira itemwanya mwanya kuya ruterero na kwendia sera ntere chionde nende chekirimara Raila nongelete atitira nende aitianila kia kinya bari kwendi akendira kinyetethera kia kire kuni ya ngarama ya utoro na kinyuchi mbirabu idirite bukioneka kunyelia baingi Mwendezo jogo chwa na kuthujuru MUNINI Raila Odinga ejo ambirie kibarua kiao ntukwena Keri karobiao bila obisi ya kiama kia TNA mpathukano barabara procession na State House Road bonde mogwanji bakinyire na babanga ora bakambire ngoge ciao na bakiambiria bambiria kuthurana. The members unanimously elected me, Noah Wekesa, as the chairperson of the committee. Mukaririgete no ekesa akenderia na shokire kaweroni kwa mwendezo jojo tiro jujukia na kuthuja mtondero tekire ngwataniro ya AZIMIO na kona ndino kwikuga atiri oro kwenda kanya gaka no monkethero akiuma kiribia mabio 26 na nenkanire maratasi jawe mbere ntukwero jo kinyira muthia. The committee will avail opportunities to any candidate who wishes to make any presentation to the members of this committee a chance to do so. All correspondence to the committee should be made to the secretary through running mate at azimio.ke. Mutongeria wa kiama kiopa Kalonzo Musyoka rotegerete kanya gaka nwenderete kwandira machembe nthiguru na kuga watu makwithire kinyine mbere kamiti kuthujwa nontuko ikumwagira gitio na studio wakomenya nabu kuringana mwendezo jojo ni ati kamera ciandikiwa nteto ititikirutonya ndene. Thank you. Kiria kia mababa mugwanja pathatu bara Uhuru Kenyatta bairi bara Raila Odinga omo mathakarua no mo Kalonzo Musyoka jo sinito kitui enokeyo ambua na kumiraja gwitana mbere na ndi mwendezo jojo akiama mugwanja bena ntukwenge mugwanja cio karanthe guru na kujaritore mtore ukamunio rais runguranga watani wa AZIMIO indi bokomea na buni atire no Monko Odinga ethro agitikirerie torere nke report Trantoshoro TV kumwaja kiengina ngine kutoka Nairobi Beta Boniface Mongera.